І того року награду достали роботники нашої хижі, котрі ще за свою роботу і закладанням відзначали у намаганню правити квалітетнішу програму. Nagradу dozeljal generalni direktor Srđan Mihajlović, koji vyznačal, že naša hiža spoljnjuje šitki uslovija, jaki zaprovadzuje jedan pravi javni servis, a mezi nagradzenima bula i odvičateljna redaktorka ruske redakciji Radija Zlatica Njaradi, kotra popri roboti odvičateljne redaktorki, to tu nagradu dostala i za organizovanje festivalu Nove ruske narodne špivanki Ružova Zahradka. Mnie okrewie milo, że się tak to zdogаднули, widzą, że to co robim i ja, mimo svoje roboty. Bar sam zadovoljna, veljo mi znači i nazdavam še, že prave tot festival Nove ruske narodne špivanki, kotri še vyvodzi tu u studiju MA, Radio Novo Sadu, kotri slavi toho roku 50 roki, mi u školu u njim učestvovali, znači 25 roki sme u studiju M, a i rozpisani konkurs za Novu Ružovu Zahradku. Festival Ružova Zahradka bude odrimani i narok 6. marca prave u studiju M.